Hindi ya gutiriha kigomano kia mathomo na monanio ma urimi kia thuko igiri mwena wa Olkalau, thirikari ya kaunti ni itogeretie arimi ni undu wa kwiyumiria kwa wingi nigetha mathome maundu ngurani maria makumateithia kugacirithia urimi na kuhurana na moritũ ngurani. Gavana Kiarie Badilisha atareirie wihotori na mitaratara iria thirikari ya kaunti yareire niguo kuhura njeki arimi. Wakati wa kuchunga ng'ombe kukula nyasi ya aina hii, ati unafungia unaweka pale, alafu jioni unakuja kukamua. Hapo tunapoteza wakati. Wakati huu ni lazima uhakikishe ng'ombe yako inapewa kitu extra. Sio kulisha tu kama zile ng'ombe za mandugu zetu wale wako wanatoka kule pastoral region. Huko unajua wanatuza ng'ombe za nyama. Lakini hapa ni ng'ombe ya maziwa. Arimi mahinyiriirio gwitekera kuingira ikundi-ini cia urimi niguo magie na hinya hindi iria marendia iria hamwe na kuhuthira teknoloji ya kiriu ya guthondeka irio cia mahiu. Mumeona mashini iko hapa? Kwa dakika seconds ina convert napier grass, inaifanya kuwa fodder ambayo inaweza kaa 2 years na wewe hauna shughuli nyingine. Kwa hivyo katika mpango yetu ya kupromote dairy activity hapa Nyandarua, niliambia cooperatives zetu zote waweze kuungana na kuregister union moja ambayo itakuwa inaunganisha cooperatives zote zetu za maziwa. David Kanyoni muikaririgite wa dairy ya Olkalau atarire na kuga thina munene uria ugumeire arimi ni wagi wa irio kuria oritie thirikari ya kaunti guteithia dairy itiganite kugura mashini cia kiriu cia guthondeka irio. We haria hagirire muthenya wa umuthi ku address issues cia farmers ya itu makiria oro wegie irio cia ng'ombe. Hau niho thina ukomete na karia gaitu no kongerereke tungionia arimi aya uria mekurima kirimo kiega na mahande irio njega irio cingihota guteithia ng'ombe. Nike muthenya wa umuthi twarigiriria haria mashini-ini iria na ni njui tondu waziri tukoretwo na kumaira ni njui ni egukwira uria tubangite na uria tureciria niguo tuone arimi itu mangiteithika atia. Arimi ni makenereire monanio maya. Ndona ona no ikare gukira ira tungikaga tiri-ini tondu tungika tiri-ini ri rĩngĩ nĩgucagia rĩera ĩkabutha. Nona rĩu hau hena rosi na nĩ ũkũrutĩte mbeca. Koguo ndona nĩ mũtambo mwega ũngĩteithia mũrĩmi na njĩra ya gũthĩa na macini ĩno na kũpaki mũrapaki. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.